sana. Mwitwa bana. Jibayita Manigaro Comedy umwana yavutse abishaka. Okay, Manigaro Comedy. Urafise umukunzi? Jinda mufise. Ikiganiro twiyagira n'abantu bafise abakunzi hama tukemezanya ko baba bemera canke batabemera. Sawa ntari bijewe arankunda. Ndio. Afu mpenzi wako anaitwa nani? Wanini sasa? Una wapenzi wangapi? Mmoja. Anaitwa nani? Bro, amekukataa. Hello my beautiful people. My name is Chibudenga, mnyama Simba from City from South. Mulisha gano wenyewe sharpshooter. Kwanza kanda subscribe. Hama commentary yawe ndaikeneugira menye ngene wakiri kigane. Kwanza kundi ntare sinhasi ni Eric TV Burundi kuja nyene. Eric Burundi TV haba kuri YouTube, Facebook, TikTok, Instagram nuko nyene kumena mujene brother ni hori. Freshman. All up fresh. Yeah man. Nakusanze ku majob ari kumbabari. Asante sana. Mwitwa bana. Jibayita Manigaro Comedy umwana yavutse abishaka. Okay, Manigaro Comedy. Urafise umukunzi? Jinda mufise. Ikiganiro twiyagira n'abantu bafise abakunzi hama tukemezanya ko baba bemera canke batabemera. Sawa ntari bijewe arankunda gose kabisa. Neza jana kwijana. Cyane gose 100%. Hamwe ninze namutumu telefona naho akavuga ko atakunzi. Ndoba nganze masahani. Okay, yes. Reka ntwe telefone. Okay. System ni yindi ijanyene umenyereye. Ntari on top system ni ijanyene. Ndibaze reka naguhe wandike. Andika. Sawa se inamba yiwe. Inamba yiwe. Wiroshe mu telefone. Sawa. Chap 6 na 3 Ntuvuge ngo bazumve. Okay, andika tap. Okay, yes. Yeah my brother. Rero turiko turagenda. Yitwa nde? Bamuta V. Umudemo witwa nde? Victoria. Okay. Yeah. Twagiye. Bakunzi ba Eric Burundi TV. System ni ijanyene irasonye. Iri kurasona. Kausha no. Hello? Mama. Poa, unasemaje? Nipo na mpenzi wako hapa, tupo kwenye ubishi, afu tupo kwenye kipindi. Kipindi gani? Ni kipindi nipo na mpenzi wako. Nilikuwa napenda unisaidie uniambie jina la mpenzi wako. Bwana bisi ya kufahamu sasa. Au utanifahamu mimi mtangazaji, ningeomba uniambie jina la mpenzi wako. Uniambie kwanza wewe ni nani? Unaongea na Simba from City aka Chibu mtangazaji. Kumbe. Na wewe ni nani? Wewe mpenzi wako anaitwa nani? Mimi naitwa Violette. Sawa. Ndio. Alafu mpenzi wako anaitwa nani? Kwa nini sasa? Una wapenzi wangapi? Mmoja. Anaitwa nani? Bro, amekukataa. Ina maana umeshindwa kabisa kumtaja mpenzi wako wakati unaye ni mmoja. Sawa, ndio. Sasa wewe. Unasema eti ina maana unafanya vinahusiana nani? Wewe mpenzi wako tupo kwenye ubishi, nilikuwa napenda umtaje jina. Uko naye? Nipo naye, ipo na kusikia. Umemkataa. Bro, amekukataa. Bro, amekukataa. Hayogombye kuva ko niganze masahani. Ameshindwa kukutaja jina lakini pole sana bro. Asante sana. Pole sana. Kile amekataa. Ana wengi sasa. Ana wengi. Amekataa kukutaja. Bakunzi wa Eric Burundi TV. Telefone mukunzi wiwe avance kumwemera rase kutubwira izina. System ni ijanyene. Turemezanya ko ofisi mukunzi ko gukunda hanilile aciye umva ngo afise inda. Afise na benshi basanga Jovura bimpanga. Kandi nanjye urazibura murabana ni gukunda. Nzo banda. Uyashingira ko ndamuhera. Nakwemera mugabo. Ndi mu bandi. Okay, bakunzi bandi wallahi. Eric Burundi TV. Yakanda subscribe rero. Sharpshooter ni pa.